आकाशवाणी इम्फाल हौजिक नुमिदांगी पुंग 8 मखाई तारे मणिपुरीदा पाउ ताबिरसी आकाशवाणी इम्फाल Ngangom Kiran पाउ पाजरी अहानबद मरुवैब पाउ तरानिथोई सुबह मणिपुर विधानसभा मिखल की मिरपचे पिछनब हौरे विधानसभा अध्यक्ष युमनाम खेमसान अमदी एमएलए कराम श्याम ngasi मिरपचे पिछनख्रे राज्य के सीईओ ऑफिस न मणिपुर की मनुंग हंजन बच्चिंग लमदम सिंगदा शांति लेना मिखल पांगथोकनब थौरांग लौखटले मणिपुर विधानसभा मिखलदा मिरप ओइगदब सिंगी मिंग राजनीति दल सिंग लेप्तना लाउथोकनरी कुकी पीपल्स एलायंस नसु मखोइगी मिरप अनि लाउथोकख्रे मणिपुर दाउ की ओपुंग कुनमरी द कोविड-19 के नव केस चानी हुमपुनी थोइ थेंगनखी मियोइ अमन लैखिदे अमसुंग राज्य सभा ngasi राष्ट्रपति के भाषण थागतपगी मोशन खनब हौख्रे लाइबाग असिदा ओमिक्रॉन वेरिएंट लाकपदगी कोविड-19 के नव केस हेंगलक्लिबसी येंगलगा अइखोइ पुमनमकना सेक्शन मिनसी वैक्सीन काप यारब मियोइसिंगना थुब मतमदा वैक्सीन की डोज सुना कापथोकपियो मसुंग अतोप मियोइसिंगबु वैक्सीन कापद मतेंग पांगबियु लाइचित असिदगी ngaktoknanaba फेस मास्क उपियु फुट तरुक की सोशल डिस्टेंसिंग थंबियु माइमिट सेंगना ताथोकपियु खुद साथ सेंगना हंबियु कोविड-19 के मरी लेनब इ पाउसिंगदमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंग 011 23978046 अमसुंग 1075 तदुगा मणिपुर की हेल्पलाइन नंबर 0385241166 अमसुंग 180034538818 फोन तौबियु हौजिक मपुंगैब पाउ मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष युमनाम खेमसान ngasi बीजेपी की टिकेट लाक्लिब मणिपुर विधानसभा मिखल की नमक सिंगजमई केंद्र मिरपचे पिशनख्रे मसिग लोइनना लंगथबान केंद्र की सिटिंग एमएलए बीजेपी की कराम श्यामसु लंगथबान केंद्र की मिखल थेंगनबा ngasi मिरपचे पिशनख्रे कोंथोगजुम केंद्र एनपीपी की कोंथोगजुम सरत वांगोइदा एनपीपी की खुराइजुम लोकेन सेकमाइदा एनपीपी की आयांगबम ओकेनसु ngasi मिरपचे सिंग पिशनख्रे हेंगलब विधानसभा केंद्र कांग्रेस दल की मिरप ओरे बट्टी मंगा वाइफे की मिरप सिंह असि पिसनख्रे महा की मिरप से दु विधानसभा केंद्र सिगी रिटर्निंग ऑफिसर पिसन की सोरचानपुर विधानसभा केंद्र दा जनता दल यूनाइटेड की मिरप ओरे बहाने की डीजीपी एलएम खौटे की मिरप से ngasi पिसनख्रे केंद्र सिगी रिटर्निंग ऑफिसर पाउन जरबता महा की मिरप से दु पिसन की बनी तरानिथोइ सुबह मणिपुर विधानसभा मिखल शांति लेना मदि मपुंग फाना पांगथोकनबगी पांडमदा तोंगान तोंगानबा पैरामिलिटरी कंपनी यांखै हौजिक राज्य सिदा मथौ तौरी मसिग लोइनना अहेनब कंपनी हुंपुतरा मंगा राज्य सिदा लाक्लिब सयोल अनिगी मनुंगदा थुंगलारगनि हाइना राज्य की सीईओ राजेश अग्रवाल न हाइरी ngasi lamphel pat laiba CEO office ta pangtokiba pawgi mifam amada mikhal ga mari lenan lokhaliba thorang singi matang da palladuna Sri Agrawal na hai Election Commission of India na rajya gi mikhal asida yangchina naba General Observer kun Police Observer taramathoi Expenditure Observer kun amadi Special Observer ahum thargani hana law thokrai हारिबा ऑब्जर्वर सिंह असे अथुब मतमदा मणिपुर द यरुक्तुना मिखल ग मरी लेना थबक थरम सिंह यंगछलगने हाइना फोंगदोखी महागना हाई मिखल ग मरी लेना हिंसा की थौदोक सिंह थोक्तनबगे पांडमदा मरी लेना जिला सिंह एसपी सिंहना लाइसेंस गन लौखटपगे थबक लेप्तना चथरी हौजिक फावबदा लाइसेंस गन लिसिंग 13 चामा मरिफु तरेट हाइबदी अपुनबा इशू तौखिबा लाइसेंस गन गी चादा होमपुतरा मरी हेनबा मरी लेना पुलिस स्टेशन सिंह द पिखलकले मसिग लोनना लुपा कोटी होमपुतरा निपान हेनबगी सेल मयाई काब निसा मदि सना ओइनबा सना याउना पोलम कया मिखल गमरी लेना फागतले महागना हाई ईसीआई की थारकलिबा ऑब्जर्वर सिंहना राज्य की चीफ सेक्रेटरी पुलिस की डीजीपी सीओ स्टेट नोडल ऑफिसर असम राइफल्स की डीजी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर सिंह एसपी सिंह मदि सखंगलबा राजनीति दल की मिहुत सिंह उनदुना मिखल की सेम सारिबा सिंह मतंगदा वारी सानगनी Sri Agrawal na makhatana hai mikhal asigani sibu tangka ki mikhal gi notification hayeng toklagani ahanba tangka ki mikhal gi notification di thasigi amada hanana mari lenabu returning officer singna tokrabani mahagna hai covid laichet ki yenglaga mirap singna mirap se pisinba laku matamda mi anidagi hena loina rakpa yaroi yum changduna bot khombagina security personnel sing yaurga mi kundagi henba yaroi masiga loina na thasigi taramathai phawba mikhal ga mari leina road show padjatra cycle bike amadi gari gi rally chatpada makha tana athingba thamli
Manipur asi leibak asigi tongan ba raja singi manungda khwaidagi yamna COVID-19 vaccine mapung phana kapthok pangamba raja ma ohiningbagi apamba Rajapal La Ganeshan na phangdokrai. Ngasi RIMS ki COVID-19 vaccination center ki phibam yangchilaba matungda Rajapal na hai vaccination center asida masing yamlaba chahi nauriba nahasina vaccine kappa laklebasi afaba khudam amani. Handakta Christian amadi Muslim lusingba singawanaduna vaccine kapagi khongjingda mateng pangminaba so hijakre miyamda chingnaba leitana thoruktuna vaccine kapinaba Rajapal na appeal tawri. Rajapal na hai raja asigi khongang amadi manung hunjinba chingi lamdam singda leiriba miyamda vaccine kapagi kanaba ningthina khanganaba honabagi tangai phadaba lei masida darkar leirabadi makhoi ga unaduna wari sananaba so honagani haina Rajapal na phongdokki. I am very happy to see more number of people, good number of people, they are voluntarily coming themselves to vaccinate. I have to accept that Manipur, in total, we are lagging behind. So, whatever way that I can encourage the people to come voluntarily to vaccinate themselves, I am trying for that. The people, there is hesitation, rather fear. That is why the percentage is less in this hilly area. I will try to meet them also, if possible, to be vaccinated. RIMS ki vaccination center da vaccine kappa lakpa miyosing asu Rajapal na wari sanaki tungda makhoi da vaccine kappa ki certificate chu yantoki. Thoramada da RIMS ki director Professor H. Shanta masung makok thongbo official sing sarkyaki. Pau ki marak thatna tenu break ama. COVID-19 dagi ngakthoknaba changsilakliba khongjanggi saruk ama oina January tarik 3 dagi hauna chahi 15 dagi 19 gi makhada leiba angangsingda COVID-19 vaccination gi khudongchaba phanghanjare. Lising ani manga taruk amadi tareta pokpa angangsingna vaccine kapa yaragani. Online gi khuthangda natraga vaccine kaphamsingda school ID, Aadhaar card, disability certificate natraga passport saktak che singi maraktagi ama pubiraklaga vaccine kapa yare. Chahi kangrup asida kapka dauriba Covaxin asi second dose na numit kunipani leiraga kapka dabani. Chahi kanglub asida leiba angang khudingmakna suksoi soidana vaccine kapi ho. Masada anaba leiraba amadi thagi kongkap lagli binupi macha sing phauba vaccine asi kappa yai. Paujenjariba National Health Mission Manipur. Tabiriba pawasi Akaswani Imphal dagini. Ganatantra satpa leibak amada voter amana mahaki vote adu apamba mirepta sungsoi soidana thada bahibasi voter dugi chaur bahak amani maramaduna Election Commission of India gi makada Raja gi Chief Electoral Officer gi office na taranithoi suba Manipur Vidhan Sabha mikhalasi Raja sigi manung hunjin mafam kayada leiriba voter khudimak vote thadaba ngamhananaba angamba thakta honari. Thasigi kuntareta pangtukadoriba ahanba tangka ki Raja Vidhan Sabha mikhalda Raja sigi oina voter masing khwaidagi hantana leiriba Tipaimuk Vidhan Sabha Kendra gi Faibok Munte polling station asida election official singna mapung phana vote thadahanana honari masigi matangda ikhoi gi paumi gi paudam ama. Manipur Legislative Assembly General Election First Phase handaki tha kuntarita phang thokke dobada 55 Tipaimu constituency su election da yaugani. Tipaimu constituency ase first phase da mikhal pangthokani. Tipaimu constituency manungda khwaidagi voters masing yamdaba ase Faibok Munte Wangai Range margi khunni masigi polling station sida voters yang khengak ta leye yamna lapa masigi polling station ase Imphal dagi kilometer yamdrabada chataruk hengani barak turel marakta leba Zirbam rom da chatpa darkar lei Assam ga Manipur boundary da leba Faibok Munte polling station se mafam yamna lapa oirasu election official na masigi polling station da election pangthok na ba sem sakre Chahi mamang da assembly election ga Lok Sabha election mikhal matam da su masigi polling station da election free and fair na pangthokre Agas pa Imphal gi pau gi demokta Chanpur da gi Francis Songate Lakliba Raja Vidhan Sabha mikhalda mirap oigadaba singi ming lauthok na lab 3 National People's Party NPP nasu ngasi dol asigi ahum suba tangka ki oina mirap mapan gi ming naungna lauthokre dol gi election management committee ki chairman Yumnam Joy Kumar na thokpa cherol amada mirap mapan gi ming adu lauthorakpani makhoi gi manung da hana gi mantri Yungkham Irabotna Wangkhai Vidhan Sabha Kendra da masung Kaksing Vidhan Sabha Kendra da M Rameswar yauri Hojik phawbada NPP na lakleba Manipur Vidhan Sabha mikhal gi damak punna mirap nipunithoi lauthokre Amaromda Nationalist Congress Party NCP gi oinasu ngasi dol asigi ahanba tangka ki oina mirep manga gi ming lauthokre makhoi manga gi manungda Punam Rani Wangkhem yauri Shiva Sena Manipur State nasu ngasi dol asigi mirep oigedaba mi mari gi ming ahum suba tangka ki oina lauthokre makhoi mari tharga hojik phawbada Shiva Sena na lakliba mikhala sigi damak mirep kunithoi gi ming lauthokre
ꯃꯤꯔꯦꯞꯁꯤꯡ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯁꯤꯕ ꯁꯦꯅꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯦꯝ ꯇꯣꯝꯕꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯗꯣꯜꯒꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞꯁꯤꯡꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯕꯗꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯄꯤꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯀꯕꯣ ꯚꯦꯂꯤ ꯂꯧꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ILPꯗ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤꯁꯤꯡ ꯀꯟꯖꯅꯕ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯅꯕꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯗꯣꯜ ꯀꯨꯀꯤ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯑꯦꯂꯥयꯟꯁ KPAꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯕꯤꯙꯥꯟ ꯁꯚꯥ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯁꯥꯏꯀꯨꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯡꯍꯠ ꯕꯤꯙꯥꯟ ꯁꯚꯥ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯁꯤꯡꯗ ꯗꯣꯜꯒꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯤꯔꯦꯞꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯥꯏꯀꯨꯜ ꯕꯤꯙꯥꯟ ꯁꯚꯥ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ శ్రీꯃꯇꯤ ꯀꯤꯝꯅꯤꯌꯣ ꯍꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤꯡꯍꯠ ꯕꯤꯙꯥꯟ ꯁꯚꯥ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯆꯤꯟꯂꯨꯟꯊꯥꯡꯅꯤ KPA ꯑꯁꯤ ꯅꯧꯅ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯗꯣꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯥꯒꯤ ꯑꯉꯟꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯗꯣꯜ ꯑꯃꯅꯤ BJPꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤल्म ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔ ꯉꯁꯤ ꯗꯣꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯗꯣꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤल्मꯒꯤ ꯁꯛꯅꯥꯔꯕ ꯑꯦꯛꯇꯔ ꯀꯥꯏꯀꯨ ꯔꯇꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯣꯖꯦꯁ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯩꯁꯛꯄꯁꯤꯡ ꯁꯨꯅꯤꯜ ꯁꯦꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯎꯇꯝꯅꯆꯤꯡꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯆꯥꯗꯤꯡ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 5ꯗ ꯄꯣꯔꯣꯝꯄꯥꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠ ꯚꯕꯟꯒꯤ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯔꯦꯞꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯅꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯈꯨꯃꯟꯊꯦꯝ ꯗꯥꯏꯅꯥ ꯗꯦꯕꯤꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯖꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯗꯣꯜꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯄꯥꯔꯁꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯆꯠꯅ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯉꯥꯛꯅꯅꯕ ꯃꯤꯈꯜꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯀꯣꯗ ꯑꯣꯐ ꯀꯟꯗꯛ ꯉꯥꯛꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯈꯜꯒꯤ ꯆꯥꯗꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥ ꯈꯟꯅꯈꯤ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯅ ꯁꯚꯥꯄꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯖꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯗꯣꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯒ ꯉꯁꯤ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯗꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯖꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯔꯤꯇꯔꯅꯤꯡ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟꯗꯤꯆꯔ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯅꯣꯗꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ 12ꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯦꯁ 262 ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯦ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯛꯁꯦꯜ ꯕꯤꯚꯥꯒꯀꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 1,158 ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 262 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯅꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯆꯥꯗ 13.1 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 219 ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯥꯕꯗꯒꯤ ꯐꯒꯠꯂꯛꯈꯤ ꯅꯥꯕ ꯐꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯆꯥꯗ 35.5 ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁ 3,963 ꯂꯩꯔꯤ आकाशवाणी इम्फाल की पाउ ताबिरी राज्य सभा ngasi राष्ट्रपति भाषण थागटपगी मोशन खनबा हुक्रे मोशन अदु खनबद सरक यारदुना AIADMK गी एन थंबिदुराई न हाई राष्ट्रपति की भाषण अदु कोविड लाइसत थेंगनबा मसुंग हेल्थ की इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग संगतपा याउना सरकार न पाइखटपा थबक थोरम सिंग मपुंग ओइबन मियंग थमली कोविड लाइसत थेंगनबा हनबद सरकार न लोकिब थौदांग सिंगबसु राष्ट्रपति की भाषण अदु मरिक चुमन पल्ली PM आयुष्मान भारत स्कीम हौदोक्तुना लेबाक असगी लाइरबा मियोसिंगदा अना लायंगी खुदोंग चाबा लाइना फंगनबा होनरिबा अदुबसु राष्ट्रपति की भाषण अदु पल्ले AGP की बीरेंद्र प्रसाद बाइशाना कोविड की वैक्सीन कापगी खोंगजंगदा अहल ओइरबसिंग चादा 63 की चांग हेना वैक्सीन काप ngambagi थागत फोंदोकी माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री मुख्तार अब्बास नकबी हाई इंग्लिश तरा मरीदगी हौना नरेंद्र मोदी न प्रधानमंत्री ओइरकपदगी प्रधानमंत्री की फम असी हेन इकाई खुमननिंगाई ओइबा फम अमा ओइरकली लेबा असिदा हुजुक फावर कोविड की वैक्सीन डोज को 395 हेन कापख्रे ट्विटर थागत पोरल मदा हक्सल मंत्रालय न हाई कोविड लाइसत थेंगनबगी लांजंगदा भारतना अनौबा मायोन अमदा माइपाकना संगसिन बंगमली अमरमदा दिल्ली दंगसी मियोय 3,000 सुपना 19 नौन कोविड पॉजिटिव ओइब थेंगनरे हारिबा मतम असिदा लाइना असना नाम मियोय 19 लैखिदे हौजिक दिल्ली द कोविड की एक्टिव केस 13,963 लैरी लोइसलकपदा कोविड-19 दगी ngakthonaba कोविड वैक्सीन कापथोकपा फेस मास्क उपा फुट 3 लापनना लैबा खुदसा अमदि माइ मिट तरु तनाना थंबा हाइबा अचंबा थोंग सिंगा सिंगा सत्पिनबा अमु हननिंग सिंगजरी अरोइबदा मरोयो पाउ अमु हन्ना तारानिथोई सुब मणिपुर विधानसभा मिखल की मिरपचे पिछनब हौरे विधानसभा अध्यक्ष युमनाम ख्यामचा नमदि MLA करम श्यामना ngasi मिरपचे पिछनख्रै राज्य के CEO ऑफिस न मणिपुर की मनुंग हुंजिन बचिंगी लमदम सिंगदा शांति लैना मिखल पांगथोकनब थौरांग लौखटले मणिपुर विधानसभा मिखल दा मिरप ओइगदब सिंगी ममिंग राजनीति दल सिंग लेप्तना लाउथोकनरी कुकी पीपल्स अलायंस नसु मखोइगी मिरप अनि लाउथोकख्रै मणिपुर दा हौकियो पुंग 19 कोविड-19 गनबो केस 262 थेंगनखी मियोय अमना लैखिदे अमसुंग राज्य सभा ngasi राष्ट्रपति की भाषण थागतपगी मोशन खनबा हौख्रे पाउ लोइजरे